Miloš Stojanović ovdje na telefonu iz firme Istraživanje tržišta. Da li mogu da vam postavim nekoliko pitanja? Da li imate vremena za jednu anketu? Da, koliko god vam treba. Kažite. Okej, good. Kažete mi, prvo pitanje, koliko imate godina? 25. Okej, 25, jako dobro, odlično, good. Znači, ne udati ili znači u vanbračnoj zajednici, znači? Verena. Stvarno? Odlično. Kad su u pitanju muškarci, kažete mi, kakav je malo vaš tipa muškarca, da kažemo čovjek vašeg života? Kad mislim čovjek vašeg života, mislim na čovjeka koji će se vam provesti ceo život. Pa eto, moj verenik je onako zgodan, visok, mišićav, nežan, strašno osjećajan, strpljiv i plav. Ste rekli blondi, plav? Znate, onaj fazan Brad Pitt, Bradley Cooper, ono svetle, plave, prozirne okice kao more i plava kosica. Da li planirate decu, možda children neki? Pa evo, upravo sam trudna, nećete verovati. A kad sam mislila to da mi kažeš, Ćurko? Andrija? Šta Andrija, bre? Nadam se da će beba da ti liči na Brad Pitta, jel ti jasno to sad?